thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan buk chewani ole tun tuma chuan by election a Eptu ni chunga Tling Ngailo party an om ti thupui manga zo tlaw bonel kabin thuziak bingwan thak em mai ngai thlak na kan neyanga tin dampa by election lampo kan riat ang kan puang tel bok don ani tuna ilo ngai kha ang Mizoram hian chan sang wangin by election nei thin alo ni to a hei tuna kan leader of opposition puchan te nge po hi tlungvel biala chutianga changa MLA ni chau chu ania House leader pudu mangai po hi ama bial ngai ser chipa by election bukin alo tling non to bok me selama chuan INC OP minister ni suita bok kha rang tur zo bial puhol Chhuahsan zoka by election tlingani kha soivek talo mai ila van to thak takin bial tu MNF MLA pularin tluang sailo thina wangin komin November ni som pakhat hian dampa SC chu by election nei ani dona in shripona ana saviau thil hlui en lokang Mizoram political party lian kan hanti hian Congress MNF le ZPM pathum te hi an ni deu bera mase MLA nei me ka tanga kan te ro chuan ZPM MNF BJP le INC tin da angayang hun kalto enin MNF le BJP te hi Mizoram by election nei to opposition ni chunga la chak velo te anni record danga omem ka helo thung by election a Eptu ni chunga tling to INC le ZPM matia by election a hian INC le ZPM che hi an tling ani chu kumsang ji ko somret pathum April tha UT kan ilai khan tuna dampa bial ni ta 22 puldung sei bial ani lai hian by election nei aloni to a hemi tum hian Congress candidate Pulian Soma atling sangka ji ko somret pathum hian Brigadier T Sailo CM ania PC party rorel lai ani kumsang ni somni pakhat April tha khan ser chief ACBL by election nei ania MNF sarkar lai ani nge hemi tum hian ZPM candidate pulal do ma chu ne taka thantlin ani bok by election hi chu atlang puin ruling chana da thin ania abial nei tu te point bial le khotlang tan tin ruling ni mai an thlang thina khowa nuwa in thlang ti tongkam lo chuana po ani ome heti ni chuan Congress le ZPM hi opposition ni chungin by election an lo chak to ve a MNF le BJP lam hian opposition ni chungin by election a hian hna an la changai lo ani mele by election hi an van neina ani velo ni te point alang ole khami chin kha ania atoi view na lang na a hun kal to thir kir chuan MNF hian by election Mizoram kan nei to a chuan hna an la changai lo tina nia social media hi kan mang tangkai kan ti zok don nge ni keima hi chuanin a thokna lem lo khopa a chan chu FB IG Telegram le WhatsApp group rang en hian party tinten kan chat thatna kan pho chuak tlang puya kanin pho chu asiak te po tila adik viawang engpo ni se dik tak vek po anon pho chuak ome ma se khata khan tunge tambera tunge chakber turarin kan nei ti taila mani omna party kan ring ber vekin karing politician in ti retak tak te point an ring solna sa thei bok chu atakin ka tong to a ka soingam ve inga ria tin mumal taka by election ka riat chian ve chu kumsang hi somni pakhata MNF MLA som pahni ten an pai thak tak tuna CM ni mek pulal do omabial ser chip by election kha ani ome kalo riat ve dan chuan MNF thom kha an ema eng aya nge ACDP kan semlo te lulang amol thalu tukti tongkam lo chuana te kha ania anti dan le an soidan sang han ngai thak kha chuan e khai an changmai omange MNF kan tia social media sang mithar an lom ru chur boxia mase an hanin thang ta le an chaklo dan kha achiang lu tuka amak jok viawani chuwangin athom ring na zong kha alo chak reng lo mai hi alonia Mizoram by election history changa en point MNF an la chak tat lo mai politics line experience la nei mi alo social ngai na fak po an riat lo pusai lowa an beilo lowa in lo en ve thinem ka hrelowa Eptu party te social media lama an taimak zia chu pui takani tin ale lama MNF le Congress candidate te politics line na
ton hriat an nga to zia chu kan hreveka MLA le minister lo ni zak to ten nia tin an thil nei le rami puite min hruana konga an lo chet dan experience kan hrevek boka heti chung po kan ram hroi tu ta na kan na thang du ni chuan mi puilam po kanin en fia angai hle in karing MLA kan lo lan sarapia na kan kama thil khen chu kan ju chiat na se aron sarkar mau tam tram nama chuan an sarkar to ka kum so progress sarkar le tu da sarkar le covid ani le ta tu na MLA sarkar ti le elo mo hi saron khen le sim do ram kum mong o hi khen le ane a chan chu aron pian ti ra ka ti ang zong boi na ne na ron pian chu kan ja wang hian mal so na ya an sarkar chu ni se an no ma ramtan an sarkar lo an opposition lai nei ba ti da in total ban an siam ya lo lai congress sarkar chu total ban voi thum man sia ba tu la je ti ma sarkar de ka aron ri le total ban voi dia ati tu chu ma ko an politics man ro hi ate no ma ma te chu om na ta ma yen to mai lo ka tam chu ne ko top chu ba mi tu la yen ka soi du to mi tu la chu sai ba election din de ya ela ya hian ni a candidate ta su candidate lo ni se u sai lo hi ka ding lo mo le se ti ni a so ta to chu ki lai ka ra chu kho din di in el ro ka di ni chu ai kong ka rong ka la ka kong ti ya se na ya nga ta po development tam ta pa to development ni ko ya ka ni local MLA ta ni lo sarkar ta ni budget ta ni chu ha chu chu opposition no hi an sarkar lo ruling atang lo tu na thei lo tin ne lai ka kong le ko chu ai ma mo ang zong po sarkar a khen don ma ulang opposition bia na tang chuan minister pom kan ton la in ton na ya ani tu ri ru bu ya chabe ti re tu wa in apu ang zong po in tun ba election a hian elai bial chung alit na sam per ane na sam per feeling po hanita ulang chuan an ram foi tu minister te hian chi ti chuan kwa isuk to em mu ve pa cha ko ti kwa mo run ton tu ma chu hura chuan kapu ti ngai lo in in mamu on ti to ba yang chu bi zo ka chuan in party so hi angai ka ti lo ti ma chuan paso na chu ruling party a sarkar ani washen daga nei tu charin ti na tu chuan ruling dia lo ni mai khan in mai wong ve mai do na ni chu wangin opposition ni chung chuan minister a hian boi sin ha ma bil bil ko hi ai ta long chi chu wang chuan in bial tara ata se PM lam le ka support lam ni loving in bial bangaya in bial tara thatuli bun tak tak ani chuan ruling bial la omula lo ruling ve mai lo ani lo chuan sami som ni pariat in kan do la ti chu politics mo ru ka in thang mai thei thei ni po din tinge ka long don kan salo chu mi hura chuan du la mai hoi thei tho du la chuan niat tam lam ni tu pa ten niat tam lam ya mi so chai an ya gen lo zo ve pa ro chút đi hút à chuan nó mà đi ta dễ dầu cái gì in campaign nó đủ ra po dân thì chút cái đủ ra chuan pa thì feeling lúc tụi in campaign su cần biên su ta cần phụ ta ta mà số na sẽ thì na đâu ruling làm đi lúc tụi chỉ chắc tụi biên in party su khen nó cũng có kilo politics sẽ su ai in here cho in tham gia đó là chuan in party po lâu liền thế á bảo chúng tụi biên mà số na ruling đi một đạo của vì do in do một quá đi để cho khi mà tình nghi nó tụt độ chúng cô mà đi anh cô về chắc nó cái gì cũng xin chút ngày cả mình số xong kia thì nó tụt chú ai chú tiếng mà số nào chú ta mà số ta lối hiện tầm thì nó tụt đi thì ruling party nghe thì đi trên ngôi trả cái chung để thế cái điều do chuan số rồi cái điều mà chuan đặt nào vô chia thu nào hiện nay thì sắp vừa vote ta man chia huna in lead na asan he a biat sun ko zong zoma asam berin ni chuan minister te hian in kwaron ton cha ko bang brokalan cha ko bang in ma mo te ko ro siat pui cho ti sak chu cha karing to wa kon pa ti thing ni lovin ram ta na kan ti lo na kan dei kun biat sun ta tai ko bang u biat sun ta ko no kai na kan dei lo chuan ko tam tal thì mà to bị sửa một chút chút ba thì xây luyện
lang kan mga yan at sangkan kan guli so at yung namoy zo kan campaign in Ropui la at sa English ya tin sa kuan lama hian eng party nge kan ram le namin suai tu kanin nga na pathian awa rin chan tak om ti te kalau chik ve newa ZPM party che hian van pathian awin power minister pu evro ding lian hawin trong trai retreat an lo nei renga heng te han ria thian athamon thak tak zetin ka ria dam pabial lama trong trai retreat nein an beilo lawani ole ato bernatan hey MNF mizia alo lang leta COVID-19 awanga kan boyem lai khan COVID awanga sum har sa ziate an soi cham chi ani kha tin central lama tanga thanpuina donglo wang khan thiam takin an soi bok kha ania amaro chu hey Government of India Ministry of Minority Affairs PMJVK branch setangin cheng vaibel si somni pariat noi somriat pakhat singkhat sang riat noi sang ni zariat somriat pakhat lai an lo dong reng sia apoi sa zat han hriat pe hi chuan a theu neu lo hle maya hetiang hi kan ram hruai tu te thil lo ti du dan anita an ma ni thlang tling tu mi pui te le kan ram min hmangai lo zia le min tham lo dan em hi chu mi pa ngai tan chuan ngai tu anon po ngai lowa Chhuahsan wang tlak ania chu wangin dampabial by election lo thoi tur apo hian dampabial te ka cha du chu nangma ni bial em tu mundang po thlang du lawa dampabial thangat ngat tu puwanal sai lo lam hi lo hoi sup te ukhai inti sual lo tu pangti hi ato bernatan ka soi duani ole khati zong kha tun trumatana video kan ti chu thei chu lo ni leta thir tu lengai thatu zong ten khoi takin comment section nama in mudan le ngai dan te milo taran sakle theu tur chewin in khoina karon nge ne like comment le share te tin mil subscribe lo te poina milo subscribe theu turin in chan puina in khoina kangen tak meu ani e